tu sederio tak ku botolan ni ayam kadita memang saya tu sonari pencipta lagu pe mencipta lagu nai cenderung tu kaina nama contohnya udah ni dainam serana sohai ta mama mudai tam yang idainam serana sohai ta mertangiang bawo burju ni dainam serana so burju amau heleno turkijang rohamu inai alai mau di partordio darong dia mutuham hamil no jago alasan nak begiamu darong nasa tu amai anggo sumber hidup sianau bawa deh masih butuh kamu unang turkijang rohamu anggo jabarmu na kuburan do dengan alasan begi iya akka buru-buru laudo tu udiani tu dia do jabarmu masih butuh kamu Baman, gampang bayang gue ini kalau tinggal madok kono rode, nah penting perkenalan diri jo. Kalau ro inang narikot di masih rikot. Jadi molo cerita tentang lawak mungkin ngangu goreng goreng. Alana sudah kontenku na YouTube kadang-kadang dang aku dewe. Sebata dong ngabai, sebata sudia, sebata nabuha irara masudi kan. Jadi cerita tentang nakalingan Tarisawan si Mangaraja Kuber Museso narong punguan PBB Persatuan Batak Bersatu artinya rupani songon program Jokowi juga kita jangan melupakan budaya kita, jangan melupakan bahasa ibu, terutama tuh kamu kena tua ajari kamu anak tay berbahasa Batak. Unak sepeda ibu tu berbahasa Batak. Unak son natar saja merperi mausian aji Batak tutomo. Iri puhalak Jawa karo dang marga. Kita halak Batak kan marga olodo hutan. Contohnya Samosir. Anggo Samosir, anggo marga Samosir. Sambil merdela maperiong turu mahalak Jawong samobil lain. Kenalan atau halak kita berasa kompak kenalan bang enak roh halak kita Samosir enak roh halak jauh beh nyado Samosir perhutan doh apa rohana abang anggarita enak beh nyado berita perhutan doh besuri rohana abang nenggulan enak beh nyado nenggulan perhutan doh suri enak terakhir abang parabat beh perhutan doh besuri rohana kiri halak jauh kerak parabat doh pernenggulan negeri pimana margai itu roh sama sirong jadi kau siapa ini tolak jawab asado di perhutauan orang jawab mana tomok ini mana ada song marga tomok debu betul tahu ini torin kan jadi imarga nih tabu budaya Batak jadi umatku baru silitonga au tubuh onom bersaudara dua hami boru opak bawa unang ditortone kata dipikir remote au siapudan kita geleng alo modum la modu perginne udah ada isiamun bapak anakku ahai jelas isiamu bapakku udah ada ya birang oma anakku ahai berarti jelas itong-itongau sogor nai pagi-pagi dungau nai pinggirau alannya harus nangon aku satu nama te bapak do oma dai babu alannya ahai botomu udah dua ini narohana dorokan memang nggak boleh huboto anggut hitor mekel lo musidi ibina lelangi tanggal lo si butuh deh batu lelak sabi hijau sabi jamang baju melelang ama hijau asadong lebaran naroi batu song olah gutuina Tuhan ipe atong dekat dengan atong sedia tubuh sasi Maria ina kan cetak doa ini nomor sada Maulia tema ina Maulia tema ina di sude pambai nambi anggiat mar pargu
martoba jong sudejo. Amang ang gutuli lang ni nang kursi juyan mo. Matuli lang yang mangjo. Nang babale. Ay maulo mo baliti ba sa rapok kan ibu dia lang atong tolmana. Ah. Ang gosobers berhasil lo tuat nama sok sile pato honor hu. Ala nga bertarung ni bang berhiti oto di berbadi kapartor dia barani do. Sadia mamangon. Bir sakardus. Nyonahon. Putas don. Ay hidup to pa muna dito. Kasbekon. Oh. Jadi tapahom tapuk ka masuk. Bison adok panitia song dalat tamang rupi ima taringon nagkaning neng manuhor alat musik duga jatong asmar burang berbungar dari jong jala isipen non na tinggal di son isipen nomor minggu lam tabauli tabba bagak tabba semangat tabba tubuh tabba tibo pertodiota jadi di son adong bir do kaspek tuts vamos ngadong iterna buat Bapak Rey Simatupang 700 kaspek sejuta berarti 1.700.000 satu sudah oh hola kaspek ko 1 juta iya dia masih Rey isa kamu amang perlu mo sa langong una pula to song bayi pe tong kalian mo nok tiket ni ba jadi ama din pasato no to amang ate kola kasbek 1 juta itu neng amang bertaba-taba masuk kasu dalam muna sa Tuhan ate amang ate unang lupa mo itur mula kamu amang tong sariwa muna dua ono namang jadi di son bir bintang kalau nang moro nakit kasbekna berarti 700 mo ay pito do hari ibat Tuhan hari babituhot tunda sujari mangulay na jadi din na sa mangulay hamo minubir mahamo kita na isando per PBB isado maksinaga, isado tulak sianipar. Mulai bagi-bagi on pigay sini nama. Pulurut isa kalakan 16,7. Buat kamu sanay jo. Unang gabi kamu atrik. Buat kamu sanay. Tausaha don no benokon. Kato pamunang nabilat jero fe. Asa binu sa kios ni halakan. Jadi tonggo hatak song hatak kimandok nakaningan au na masalas durak kumamereng akka ruas itu lupi akka ulo pertodium serta dia mang dangna dodo akka dompet muna manang na song dia perhepin na muna daw serta bi alai maride honom masalas rohan yang rapriya hita lapsada rohan muna buhado asaboyon ayapi hodde honom rubainong dang nalaw diaw tong do saboy tol hasude dala ido memang songon ulo ka memang sabil do hita pesta parehiyom ni naposabulong dohop pengambilan dana. Selamat datang buat tamu kami Jetli itu teh ya somober Cina do koko baju ciri baju caca sopi caca. Selamat datang buat Pak Hendra Sui Chanli. Pak Hendra saya kalau orang Batak kalau saya pergi dulu pernah saya nyanyi tahun kalau nggak salah tahun 2001 ke Jepang. Jadi saya itu kalau bagian itu kalau di orang Cina itu Margali. Makanya aku bapak udah aku sama Jetli. Coba. Alaba.
Cici si woi batang Sisi wo tini bantang Akasi kibang Haculi celang Ceng-celang ceng-ceng-ceng-celang Sisi wo tini bantang Pone usiki usilo Hau apiong Ceng-ceng-kepeknya haya Hau cici kuang Cium kakapia Epia eja enya Epia eja enya Stop dulu Anggo pekuges nama hubirang Pak Hendra Nama Bapak Hendra Nama yang paling bagus. Di sini kami komunitas Kristen Batak perlu dana